Sanibonani guys, nanku omunye umbuzo engiwutholayo. Babuzungu senza kanjani ukumanage ama-order a-different? Ngifuna ukubheka ama-order wami a-different ukuze ngikwazi ukuthi phela ngingashawa emakethe noma ngingalahlekelwa imali ngokungenanzuzo emakethe ngenxa yokuthi angikwazi ukumanage ama-order wami ngendlela e-different. Ake sithi wena uthanda ukutrader ama-pairs awu-5. Njengoba uzotrader ama-pairs awu-5, ingabe kusho ukuthi mangabe kusekufika isikhathi sokuvala i-order kumele uyongena kule phele ya? No, ikhona indlela ongenza ngayo. But before ngikuphendula lowo mbuzo, ngifuna ukuthi this video is not meant to give you financial advice, it's for educational purposes only bafowethu. Asizwiseni lonto le, siyafunda lapha, siyafunda. Alright. Nansi into ebalekile ngokumanage ama-order akho a-different. Ake sithi siyayibona la ilento bathini le i-S&P 500. Okay, yona sifuna ukwenze njani? Ake sithi siyathenga kuyona. Sithenga kanjani? Sithenga ngale ndlela le. Angithi yabona mawuzovula i-order lakho khona lento ethi place an order at. Okay fine, then ngiyayiclicka isiyangibuza lapha. Hey, uyafuna yini ukuthenga ngale lot size lapha e1? Ithi ngishintshe kube i-lot size ingabi i-quantity kuze kube lula. So njengoba ngipressa la isiyabuza ke manje ufuna ukubhala ukuthenga ngo-lot size number 1, uthenga le product kule price. Sengithi mina yes ngifuna ukuthenga. Yabo iyasho ukuthi okay so uthengile ke esikhulu. Angithi yabona lonto leyo. Right? Then bese ngiyadlula ke lapho. Yabo ngithi oy kodwa ngisafuna ukwenza lesibili. But angithandi le confirmation le. Angithandi le confirmation. Then ngiclicka la one click order, ngiyabuya la ngithi okay, right. Mina ngifuna ama confirmation. Ngifuna ukuthi mangiclicka ngene i-order. Angithi yabo, mangiclicka nje ngifuna ngene i-order. Nanka ama-order yangena mangilibele ngiclicka. But ke leyo iyingozi ngoba muyifaka ephaketheni uhamba bese ungcinya ifoni yakho ngemistake kanti ubuka ama-charts, wavula nje i-order liyangena. I mean waciphizeka ifoni yakhe ephaketheni lakho iyangena i-order izoba activated. Alright. Then sengiyeza ke lana ku USDJPY. USDJPY futhi less than 50% masibheka i-volatility yakhona is less than 50%. Okusho ukuthi yenze njani? Iyathengisa yona, yabo. Hayi mina ngifuna ukusela la. Oh okay. Then wenze njani ke? Mhlawumbe usuyashintsha uzala kusela. Nakhona the confirmation, but ngoba sengize ngapressa ngizothi yes. But wena ngifunde confirmation. Mina ngifuna nje mangipressa ingene. Okay, uyapressa la iyangena, right? Okay, sharp. Asiyekeneni i-one click trade injalo. Uza ku BTC USD uthi ayona i-over 1.20 i-volatility yakhona. Ngibona ngazi ukuthi iyakhuphuka. Ngathi yabo, but angithi enye information uzobe uyitholile eclassini njengoba uzobe ufunda. And then uyayifaka la uthi okay mina ngifuna ukubuy la. Okay, uyabhaya ke. Nakhona wenza 2 ama-orders. Angithi yabo phela uhamba ngokwe-analysis yakho. Nangapha ku gold uyafika nakhona uthi ya gold now you are above 1.37%. Okay mina ngiyathenga la ku gold yabo. And then uyafika nakhona wenza 2. Yabo? Alright, sharp. Omunye athi mina yazini mina ngiyasebenza bafowethu ngifuna ukuthi uma ngabe ifika la ku gold yabona mayifika la phezulu la ku 5121 ngifuna i-gold isell because izohluleka ukubreaka le resistance. Usuyahamba uthi okay fine, buy when the price is that way. La uzofika wenze njani? U-activate khona manje kube green. Usuyabatshela ukuthi no ngifuna mina mayithini 5121 ila ngifuna khona. Ya delete la uthi 512100. So ngifuna mina isele. Nene yabona ilokhu ibuzile ufuna ukuplace i-order mayifika la uthi wena yes. Yabo? So place ile i-order yakho siyaconfirm. Confirm ukuthi wena uvule in i-pending order. Uyabona sekuvela igama elithini? It's a buy stop. Uzobona ukuthi bengifuna isell kahle kahle. Usuwenze njani? Uza la kulesi siphambano yamkhansela leli order leli. Ngoba wena manje kungene in ubuy kanti wena bofuna ini usell. Sesiyayishintsha ke manje siza ku sell. Sithi buy when sell when we are 5121. Nakho ke and then sesithi
sengena abantu manje usell limit. Mina ngiyazi ukuthi igold mayifika la izohluleka ukubreak above kuzobele yehle phansi. And mina ngizoyithatha kuphi profit yami? Ngizoyithatha kuphi profit yami? Oh, okay, all right. Ngifuna ukuyithatha kuphi profit yami? Mhlawumbe uthi ayizobuyela la vele beyisuka khona. Kubani lapho mhlawumbe let's say ithi 4927, yabo? 4927. Usuzoveka nje click la na usell no TP uyavela. Uthi no, i-stop loss sami ngisifuna sila. Ngaphezulu angithi singene ku 512 something ya. Asithi 5140. La sibeka khona i-stop loss sethu. Okay? And then i-TP yethu sizoyibeka kuphi? Sizoyibeka la. Yabo? Then so uyazi ukuthi oh okay into zami ke manje seyihlelekile. Angithi yabona leli oluvule usebenzisa one click trade liya run. That is why unaleya loss leyana e39. Remember mangabe kubomvu kusho ukuthi you are losing. Mangabe ku green okusho ukuthi you are winning. Angithi yabona lonto leyo. So angithi manje wonke lama trade wami lawa anama order. I mean lama currency pairs wami anama order. So sokusho ukuthi manje mangifuna ukuklikha lana manje kuzomela every time ngiye laphana ngifike ngizovala ngapha. No, it doesn't mean like that. Uma uza la kulama ROI2 abheke phansi naphezulu ila uzobona khona ini ama trades wakho. Angithi yabo at the moment wonke ama trade wakho enze njani ayaluza. So yakutshela kuyi gold nama trade ayi2, ku USD JPY nama trade ayi2, ku SP500 nama trade ayingaki ayi2. Uyabona lonto leyo. So manje unothi ayi now mina sengi right angisafuna ukutrade ke mina. Okay, sharp. Uyabona la ku gold ngifuna ukunciphisa 1. Mhlawumbe ufuna ukuvala A1 kuphela ne uzoklikha kuyo and then ikuvulela imininingwane yakho na ngithi yabo and then ikuvezele nama dot lawa awu3 and then partially close. Sevala. Say close. Angithi yabo so mase ngibuyela ku gold sengina ngaki nama order ayingaki manje ngina order A1 yeah sengisele ngeorder A1 angithi yabona lonto le ngiyeza na ku JPY same thing ngifuna ukuvala leli 1 leli selivalekile yabo sengisele neorder elinjani manje eli1 nakhona ngithi yabona so mangithi nje close trade ngiyancinya la ngithi close trade angithi yabona lonto le so igold nayo mangizala ngizokwazi ukuthi partially closed noma ngivele ngincinye lapha ku close trade but ke sengifuna manje ukwavala in bulk angisawafuni wonke lama order lawo yabo angisawafuni wonke lama order lawo so uyakwazi ukuthi uthi close losing trades so uma ngabe kune trade ewinayo okay ake ngithi ke lana sine trade ewinayo uzoba nama option awu2 izofika ithi close profitable trades esithi close losing trades uzovele nje wena uthi close losing trades azovaleka wonke ama order aluzayo kusale ini kusale ama order aku profit. That's how you can manage your orders usebenzisa ini the trade option than ukuthi ungene each currency pair and manage your order there or close your orders there. Says siyazusana ngithi danko.